و هدف و مقصد اساسی شرکت شما در چی است؟ شرکت ما اون مشکلاتی رو حل میکند که نارسایی برق یا که دسترسی به برق در دهات دوردست تاجیکستان که از خط برق جدان. طلبات در دهات امروز زیاد است در وصف کردن نیروی آفتابی. من فکر میکنم که تاجیکستان یکی از در دنیا یکی از دولت‌ها میباشد که زیاده از 90% تولیدشوی انرژی که استفاده میبرند همش از انرژی که نیروی سبز میباشد. салом алейкум, ин нашри навбатии силсила подкастҳои включи сонса мебошад. Ман Беҳрӯз Насриддинов ҳастам ва имрӯз мо дар бораи нерӯи офтобӣ ки барои сокинони Тоҷикистон дастрас аст суҳбат мекунем. Тоҷикистон бо камбудии нерӯи барқӣ ки дар нерӯгоҳи обӣ истеҳсол мешавад рӯбарӯ аст. аммо кишвари мо дар як сол беш аз 300 рӯзи офтобӣ дорад ки метавонад алтернативаи хубе бошад. технологияи офтобӣ метавонанд бисёре аз мушкилоти аҳолиро ҳал кунад. имрӯз меҳмони мо Баҳрулло Абдуллоев, директори ширкати Green Technologies, технологияи сабз мебошанд. ин ширкат бо таъмин кардани таҷҳизот машғул аст ки бо энергияи офтоб кор мекунад. мо имрӯз дар бораи таҷҳизоте ки ҳоло дар Тоҷикистон дастрас аст, хизматрасонии техникӣ, тарзи фармоиши қисмҳои эҳтиётӣ ва кафолати онҳо суҳбат хоҳем дошт. салом алейкум Баҳрулло. хуш омадед ба подкасти имрӯзаи мо. дар ҳақиқат дӯстони азиз, пеш аз оғози подкаст бо Баҳрулло суҳбат кардем ва имрӯз барои шумо ҳатман маълумоти зиёд дар бораи нерӯи сабз маълумот медиҳем. чаро ширкати шумо тасмим гирифтааст ки бо воридоти таҷҳизоти нерӯи офтобӣ дар Тоҷикистон яъне ки машғул шавад ва ҳадафу мақсади асосии ширкати шумо дар чӣ аст? ассалому алейкум, ташаккури зиёд барои даъват ва ташаккури зиёд барои таваҷҷӯҳ барои фаъолияти ширкати мо. рости ширкати мо аз 2016 инҷониб фаъолият мекунад ва таъсис додани ширкати мо як қиссаи аҷоиб дорад. мо дар дигар ширкатҳо ва ташкилотҳо фаъолият менамудем ва худиш ҳамон фаъолияти асосии мо ёфтани фурӯшанда ё ки ҳамон тоҷире ки бо системаҳои офтобӣ сарукор мегирифт, кафолати хуб медиҳад ва кафолати яксола медиҳад ва дар ҳамин самт нигоҳ бини техникаро ба калам мегирад. чунин ширкат ё ки чунин тоҷир ёфтан барои мо душвор шуд ва мо дидем ки ин соҳа каме нисбати дигар соҳаҳо афзалият ва талаботи бисёр дорад дар сатҳи деҳот ва мо тасмим гирифтем чунин ширкат кушоем. баъдан дар якҷоягӣ бо дӯстоне ки якҷоя кор мекардем ин ширкатро таъсис додем ва аввалан мо шурӯъ кардем фаъолияти худро дар сатҳи деҳот. албатта ширкати мо он мушкилотеро ҳал мекунад ки норасоии барқ ё ки дастрасӣ ба барқ дар деҳоти дурдасти Тоҷикистон ки аз хати барқ ҷудоанд ё ки мушкилот мекашанд дар вақти мавсимӣ аз хомӯш кардани барқ ё ин ки дар ҳолати садама қатъ шудани барқ. талабот дар деҳот имрӯз зиёд аст дар васф кардани нерӯи офтобӣ? дар сатҳи деҳот бениҳоят бисёр мебошад, барое ки мардум аслан танқисӣ мекашанд дар вақти норасогии барқ, дар вақти лимит. ин ба ҳама маълум аст. ё ин ки дар ҳолатҳои садама тоҷироне ҳастанд ки фаъолияти худро идома дода наметавонанд, ба монанди мурғпарварӣ ки инкубатори худро дар фасли зимистон кор фармода наметавонанд, ё ин ки дузандаҳое ки дар сатҳи деҳот кор мекунанд, ё ин ки ҳамон нафароне ки тиҷораташон бо барқ сахт вобастагӣ дорад, онҳо бисёр танқисӣ мекашанд дар фасли зимистон ё ки дар вақти хомӯш будани барқ. ё ин ки ба қавли дигар нуқтаҳои ки ба шумо ягон ҳуҷҷат чоп менамоянд, ё ин ки фурӯши фитаҳои савтӣ, ҳамин намуди тиҷоратҳо танқисӣ мекашанд ва ҳамзамон худи хоҷагиҳо бо равшанӣ, бо пур кардани қувваи барқи телефонҳо ё ин ки бо дастрасӣ ба телевизион, ба дигар таҷҳизотҳои маълумоти иттилоотӣ ки танқисӣ мекашанд, дастрасӣ меёбанд. дар ҳудуди шаҳр ҳам талабот ба чунин системаҳо ҳаст. Баҳрулло, мегуфтед бо кадом истеҳсолкунандагони ки таҷҳизоти нерӯи офтобӣ имрӯз шумо ҳамкорӣ доред ва чаро маҳз онҳоро интихоб кардед? бо як қатор ширкатҳое ки бонуфузанд ва дар сатҳи ҷаҳонӣ обрӯи баланд доранд, брендҳои шинохта мебошанд. ба мисол истеҳсолкунандагони панелҳои офтобӣ амсоли Jinka Solar, Jazz Solar, Yangli Solar,
و ترینا سولار این شرکت‌های مشهوری برندهای بین‌المللی میباشند، کفالت دراز مدت میتیان. استحصال کنندگان اینورتر باشد با مانند سالیس، گرووات، خوبر، دیگه، اینها هم شرکت‌های مشهور میباشد با امثال هواوی و دیگر از اکومولاتورها باشد نرادا، جی وای سی. برای چی ما این شرکت‌ها رو انتخاب نمودیم؟ این یک از شرکت‌هایی میباشد که پس از فروش دستگیری تکنیکی خوب دارند و کفالت میتیان، سرتیفیکات‌های بین‌المللی دارند، با طلبات‌های بین‌المللی جوابگو میباشند و از همه خوب آنها صفت خوب دارند. در بازار داخلی تاجیکستان استفاده تجهیزات‌های بی صفتی که با مردم پیشنهاد میتیان مقداری همون استفاده همین کاهش دادن. شرکت ما با این برندهای مشهور کار میکنند. کدام تکنولوژی‌های نیروی آفتابی امروز در تاجیکستان طلبات زیاد دارند؟ دهخانان باشد کدام تجهیزات رو بیشتر استفاده میکنن که در دهات و در شهر باشد کدام تجهیزات رو؟ سیستم‌های نیروی آفتابی یا که سیستم‌های برقرار شونده بینهایت بسیار میباشند، این زمان دسترسی در بازار جهانی، لیکن در تاجیکستان از همه بسیارتر طلبات سیستم آفتابی برقی دارد که با واسطه پنل آفتابی برق میدهد. این از همه رقم یکم، طلبات 60-70% دارد در بازار. و دوم این آبگرکنک‌های آفتابی و نسوس‌های آفتابی میباشد. نسوس‌های آفتابی اصلا در سطح دهات بسیار طلبات دارند که با آنها دهقانان و اصلا خواجگیداران که با تامینات آب و کار زمین خواجگی سر کار میگیرند بسیارتر با آنها طلبات و با آنها استفاده بری در کار میباشد. سیستم‌های آفتابی برقی باشد نه تنها در سطح دهات بلکه در شهرها و کارخانه‌ها برای کم کردن مصرف برق استفاده میبرند. کدام عامل‌های اساسی با انتخاب تجهیزات نیروی آفتابی در شرایط تاجیکستان تاثیر می‌رساند؟ عامل اساسی که تاثیر می‌رساند این 300 روز آفتابی که ما در تاجیکستان داریم، مردم بسیار این اساس است. این اساسی میباشد، برای که مثال مناطق تاجیکستان گوناگون میباشد. برای مثال آورده میتونیم اگر نوعی دوردست مرغاب رو بینیم، نوعی دوردست مرغاب به شبکه عمومی تاجیکستان پیوست نیست و دیه‌هایی هستند که تا حال با برق دولتی پیوست نیستند. دوران شوروی آنها همون گنراتورهای دیزلی یا که بنزینی کلان استفاده می‌بردند که عین زمان امکانات آنها رو مردم ندارد، امکانات مبلغی یا که اقتصادی ندارد که آن رو استفاده برند. این جایی میباشد که این مکانی میباشد که چنین سیستم‌ها بسیار طلبات بزرگ دارند. یکی از عامل دیگر این نارسایی برق، خود لیمیت یا اینکه در حالت‌های صدمه‌ای خاموش شدن برق. دیگر عاملی که برای گزارش با سیستم آفتابی تقویت میبخشد این کارخانه‌های کلانی که با سیستم‌های آفتابی رو میخواهند وارد کنند و مصرف برق خود را کم کنند. و بر ضمن این باشد تازه نگاه داشتن اکولوژی وطن است. من فکر میکنم که تاجیکستان یکی از در دنیا یکی از دولت‌های میباشد که زیاده از 90% تولیدشوی انرژی که استفاده میبرند همش از انرژی که نیروی سبز میباشد و همزمان استفاده پنل‌های آفتابی هم نیز به این میرساند. استفاده پنل‌های آفتابی و استفاده محرک‌های گنراتورهای دیزلی و بنزینی در مقایسه در یکدیگر تولید انرژی را اگر ما در نظر گیریم خیلی ارزان مفید از نقطه نظر اقتصادی میباشد، همزمان به طبیعت نیز فایده خوب دارد. چطوری که شما چند پیش گفتید در مورد اونی که در مرغاب یعنی که گذاشتن نیروی آفتابی در اونجا من نیز شغلانه بودم و در حقیقت امروز فعالیت این نیروگاه بنیاد خوب است و اقتداری معینی خود رو برای مردم که میتید و چطوری که خودی مردمی مرغاب میگفتند آفتاب زیاد خنوکی هست و آفتاب هست در اینجا و این هم یک عامل خوب میباشد برای مرغاب، برای که برای پنل های آفتابی باز هم ثمرانه کار کنند، هوای سردر کار و آفتاب بسیار. در این حالت ما نه تنها در نظر دارم این سیستم بزرگی آفتابی که از طرف دیگر شرکت ها در نصب شده است، ما در خواجگی ها و در خواجگی هایی که هست برای خود استفاده می‌کنند نیروی برق رو در دیهاتی که از شبکه اساسی دور میباشند و بسیار اگر شما اهمیت داده باشید در منطقه مرغاب سیاحان خارجی بسیار تشریف میارند و آنجا بسیار مهمانخانه‌های خرد است در نزد خواجگی ها. ما اصلا زیاده از
то 30-40 хоҷагиро бо системаи офтобӣ муҷаҳҳаз гардондаем. онҳо истифода мебаранд бо муваффақият ва ин бисёр ба онҳо фоидаи хуб меорад. барҳоло мегуфтед чӣ гуна метавонад панели офтобиро вобаста ба ниёз яъне ки интихоб кард. фарз кардем барои қувват додани заряд додани телефон. роҳи аз ҳама осон, аввал шумо масрафи рӯзонаи барқи худро муайян мекунед, иқтидори максималии барқро муайян мекунед. ман фикр мекунам дар айни ҳол ин бисёр осон мебошад, барое ки бисёри шабакаҳои интернетӣ ҳаст ки онлайн калкуляторҳо дорад. шумо фақат даромада мегӯед ки шумо чӣ таҷҳизот доред, иқтидори он чанд қа мебошад. баъдан калкулятор ба шумо ҳисоб карда метиҳад чӣ қадар панел дар кор, чӣ қадар инвертор дар кор ва чӣ иқтидор ва чӣ миқдор ҳаҷм аккумулятори батарея дар кор. лекин ҳамзамон ин барои системаҳои то 3-5 киловатт мебошад. аз системаи 3-5 киловатт зиёд хубтараш ба мутахассис муроҷиат кунед. айни замон мутахассисҳо ҳаст, ширкатҳое ҳаст ки ҳамин чиза пешниҳод мекунанд ва ҳамзамон ширкати мо бепул инро барои муштариёни худ, на танҳо барои муштариёни худ, барои ҳар як нафаре ки хоҳиш дорад ҳисоб карда метиҳанд бепул. яъне ки ба шумо муроҷиат мекунад, шумо ҳисоб карда метиҳед ки кадом таҷҳизот лозим аст, теъдодаш чӣ гуна бояд бошад, миқдораш чӣ гуна бошад. албатта ҳамзамон фаҳмода метиҳем барои чӣ миқдори муайянро интихоб кунад ё ки панели ҳаҷми чӣ қадарро интихоб кунад. барои таъмини об кадом таҷҳизоти офтобӣ дастрас аст имрӯз ва дар шароити минтақаҳои кӯҳӣ насосҳои офтобӣ то чӣ андоза самаранок аст? тоҷикистон яке аз бинобар сабаби манотиқи кӯҳсор будан яке аз ҷойи хуб ва релефи хуб барои истифодаи насосҳои офтобӣ мебошад. барои чӣ? барое ки мо агар бинем ҳамаи деҳоти мо ва ҳамаи ҳамун сатҳи ҳамун кӯҳистони мо дар ҳамун соили ҳамун дайраҳо ҷойгир шудаанд. норасоии барқ ин яке аз омили истифода бари насосҳои офтобӣ мебошад. дигар омили асосӣ ин мебошад ки дар наздикии ҳамун соҳил хати барқи баландшиддат меравад ва барои истифодаи насоси 5 киловатта ё 4 киловатта шумо бояд як пойгоҳи зеризгоҳи барқӣ калон созед ки арзиши зиёда талаб мекунад. дар ҳоли агар мо муқоиса намоем, насоси офтобӣ арзишаш хело арзон мебошад ва дар сатҳи деҳот истифодаи он мушкилоте надорад. яъне шумо панели офтобӣ часпондед, насоси офтобӣ харидед часпондед, то баландии 100 метр обро мепартоед ва замини бекорхобидаи лалмиро ба замини оббёришаванда мубаддал мегардонед. чунин лоиҳаҳо дар манотиқи ишкошим зиёда аз 20 лоиҳае ки даҳҳо бисҳо гектар замин оббёрӣ шудааст ва бо воситаи истифодаи системаи оби қатрагии боғҳо оббёрӣ шудаанд ва истифодаи хуб мешавад. ман фикр мекунам ин яке аз имкониятҳои хубе мебошад ки деҳқонони Тоҷикистон метавонанд истифода баранд дар оянда. умуман барои ташкили равшандиҳии худкори офтобӣ дар хона кадом таҷҳизот лозим аст ва нархи он чанд қадар меистад ва то чӣ андоза устувор аст? чӣ дар кор? ин панели офтобӣ, барои ҳаҷми даркорӣ ва инвертор ки панели ҳамон ҷараёни доимии панели офтобие ки тавлид мешавад аз нерӯи офтоб, ҳамонро ба ҷараёни тағйирёбандае ки маъмуле мо истифода мебарем 220 ё 380 табдил медиҳад ки ҳамаи таҷҳизотҳои барқии мо ба он мутобиқат карда шудааст ва аккумуляторҳо ки дар ҳолати набудани барқ ё ки дар ҳолати шабона ки нерӯи офтоб нест, додани ҳамон барқи зарурӣ. ин ҳамон камтарин таҷҳизотҳое ки барои системаи офтобӣ як система дар кор аст. арзиши он барои як хонаводае ки фақат барои равшанӣ, барои телевизор, барои ягон таҷҳизоти иқтидораш камтар ба монанди ноутбук ё ки телефонҳо барои заряд додани телефонҳо истифода мешавад, аз 3 то 5 ҳазор сомонӣ ташкил медиҳад. баъзан вақт кафолати ки ширкатҳо метиҳанд аз замон, баъзе ширкатҳое ҳаст ки кафолат наметиҳад, баъзе ширкатҳое ҳаст ба амсоли мо аз 1 то 3 сол кафолат метиҳанд. яъне ки дар ҳамин маблағи 5-6 ҳазор сомонӣ тақрибан аз 1 то 3 сол кафолат дода мешавад. албатта фақат танҳо инро дарк кардан дар кор ки дар манотиқи шаҳр на ҳама ҷо имконияти насби панелҳои офтобиро дорад. масалан биноҳои баланднишонае ки дар Душанбе ҳаст,
نه همه آنها امکاناتی نه همه خواجگیداران میتونند امکانات نصب پنل آفتابی داشته باشند. زیرا که یک بینای دیگر بلندتر شد علاقه آفتاب نیست. همزمان سایه و همزمان بالای بام ها از نه برای همه ساکنان این بنا می باشد، لیکن در سطح دهات هر کس میتونه در خانه خود چسباند این سیستم رو نصب کند و استفاده برد. به حسابی میونه پنل های آفتابی، باتری، تجهیزات های دیگر تو چند قدر خدمت میکنند؟ کمی دقیق تر اگر جواب دهیم، عجایبی در آن می باشد که پنل آفتابی از طرف استحصال کنندگان برندی توپ 10 این همون استحصال کنندگانی که پیش از این من نامبر کرده بودم پیش صف می باشند و آنها یکی از شرکت های می باشد که همین سمت رو پیش می برند در دنیا. آنها تا 30 سال کفالتی مهلت کاری آنها رو میتیان. پنل آفتابی رو در نظر دارن که 30 سال کار میکنند. در همین 30 سال وای 80% اقتدار خود رو کفالت میتید که میدهد. بعد 30 سال اقتداری همون پسر شدن میگیرد، برای که خودی همون زیر آفتاب میستد، همون شوی اولترافیولتی دیگر رادیاسیون آفتاب دیگر چیزا به وای تاثیر میرسوند. اینورتورها باشد کفالتی که استحصال کنندگان میتیان از 10 تا 15 سال. اکومولاتورهای دو نمود میشد، اکومولاتورهای گلیوی معمولی میگویند، اکومولاتورهای معمولی از 3 تا 5 سال و اکومولاتورهای لیتیوم از 10 تا 12 سال. این کفالت ها در حالت داده می شود که نگاه و بینی موافقه که طلبات استحصال کننده می شود و طلبات ساختوی می باشد، همون اگر نگاه و بین کرده تونن و مطابق اون استفاده برن سیستم رو. در تاجیکستان خدمت رسانی آفتابی چگونه است و آیا مشکلی با متخصص هست امروز؟ هست. نارساگی متخصص نه تنها این مشکلات تاجیکستان می باشد بلکه مشکلات تمام دنیا می باشد. نارساگی متخصص در سمت ساحه آفتابی در تاجیکستان این یکی از عامل اساسی می باشد که ساحه اون خیلی که باید پیش رود پیش نمی رود. هست شرکت هایی که خدمت رسانی میکنن، امثال شرکت ما پس از فروش خدمت رسانی میکنیم، کفالت میتیم، اگر تجهیزات از کار بروید با سبب آنها تعمیر کرده میشد، به کار در آورده میشد و همزمان شرکت ما تصمیم گرفته است که همون نفرانی که با برق سر و کار میگیرن و کارهای برق گذرانی میکنن آنها رو با کورس‌های کوتاه مدت به پول آموزش میگذرونن تا آنکه صف چنین متخصصانی که با تجهیزات آفتابی کار میکنن زیاد باشن و همین مشکلاتی که در بازار هست، همین مشکلاتی که در همین سمت هست از برطرف شود. فرض کنید در اینجا آوردید تجهیزات رو برای مثال آوردید. من خریداری کردم و یک قسمی همین تجهیزات از کار ماند. فرض کردیم در همین پیدا کردن قسمی ضروری این شرکت شما امروز کمک میرسوند و دسترس کردن پیدا کردن اون؟ البته ما اون تجهیزاتی که ما فرمایش میدیم از با شرکتایی که همکاری میکنیم فرمایش میدیم، همزمان ما قسمت های اساسی که میتوانند از کار برآیند یا که برای تعمیر لازمند ما آنها رو نیز فرمایش میدیم. همون مرکز خدمت رسانی که خدمت رسانی تکنیکی که ما داریم برای مشتریان، نه تنها مشتریان خود بلکه برای تمام همین کسی که نیازمند است برای تجهیزات رو تعمیر کردن یا که باید کردن قسمای ضروری رو تامین می‌نماید. پیدا کردن میتونه تعمیر البته در دوشنبه پیدا کردن نه تنها شرکت ما بلکه یک شرکت دیگه هم نیز هست با تعمیر همین سیستم ها سر کار میگیرد. صرفی نظر این از دوشنبه بیرون باشد نوعی دوردست باشند به همجا میرید کمک میرسونه تجهیزات اگر که لازم باشد یکان قسمی احتیاجی اون یعنی که آماده وصل میکنه. البته این مشکلات رو ما دیگر خیر حل میکنیم. ما در بعض از اون که سیستمی که در یکم دهاتی دوردست نصب میکنیم یا اینکه با یکم نفری که پیشنهاد میکنیم ما سیستم رو با کمپلکس میفروشیم. اول اینکه اگر سیستم اگر از 10 کیلووات پایین باشد چون این سیستم رو ما ویدیوی کوتاه میکنیم چه خیلی نصب میکنن چه استفاده میبرن دستورالعمل با زبان تاجیکی کرده میتیم. دائما با خود استفاده برنده در تماس میباشیم و اگر در جایی که ما سیستم بسیارتر اگر نصب کرده باشیم یکم نفر تکنیکی یا که الکتریکی همون محلی رو میآموزونیم چگونه وای میتواند تکنیکی همون نگاه و بینی کارهای تکنیکی رو گذراند. یکم تجهیزات تعمیر کردنش اگر آسان باشد سطح حرفه‌ای کلان رو طلب نکند
пас мо тавсия метиҳем ҳамун устои маҳаллӣ гӯем ё ки барқчии маҳаллӣ ҳамин корро анҷом медиҳад. дар баръакси он мо талаб мекунем ки онро ба мо фиристонанд, мо таъмир карда ба муштарӣ баъдан мефиристонем он таҷҳизотро. барло мегуфтед насби таҷҳизоти офтобӣ то чӣ андоза осон аст ва бе кӯмаки мутахассис кадом таҷҳизоти нерӯи офтобиро мо худамон насб карда метавонем бе яъне ки мутахассис? Якчанд намуди системаҳо ҳаст. Аз он ҷумла системаҳое ҳаст ки онҳо аллакай ҳамоҳанг сохтагӣ бо аккумулятор, бо инвертор, бо панелҳои офтобӣ ва худи истифодабаранда метавонад ин системаро насб кунад. Лекин ин системаҳо аслан системаҳои хурд то 3 киловатт мебошад иқтидоршон. Лекин системаҳое ки иқтидоршон калон мебошад 5, 10, 15 киловатт ё ки аз ин зиёд, ҳатман барои ин барқчӣ дар кор, барое ки ҳамун қоидаҳои бехатариро риоя кардан дар кор дар вақти насб кардан, ё ин ки ҷои дурусти насби панелҳои офтобиро муайян кардан. баъзе шароити деҳоти мо ба амсоли манотиқи Файзобод, ба амсоли манотиқе ки шамол дар он ҷо бисёр мебошад, он ҷо насби бисёр хуби панелҳои офтобиро анҷом додан дар кор, барое ки панелҳои офтобӣ ҳам арзишашон гарон мебошад ва дар ҳоле агар мо нодуруст насб кунем ё ин ки ба тарафи ҷануб нигаронида набошад, пас он наметавонад ҳамун миқдори муайяни энергияро ба мо тавлид кунад то он ки мо истифода барем. Яъне дар ҳолати чӣ гуна система шумо мехаред? Агар системаҳои хурди ки дар маҷмӯъ онҳоро ҳамоҳанг сохтаанд, шумо метавонед худатон дар дохили хона ё ки дар дохили ҳамун хоҷагии худ насб карда бинед. ҳаст системае ки аллакай намешавад, ба вай бо барқчӣ бо мутахассис муроҷиат кардан дар кор. барло як тавсияи шумо кадом хатоиҳои асосӣ ҳангоми интихоб ва насби технологияи офтобӣ содир мешаванд? зеро ки дар бозорҳо ҳам фурӯхта мешавад, фарз кардем фармоиш додем, оварданд ва ба ҳамун чиз мо аҳамият диҳем дар вақти харидорӣ кардан, дар вақти насб кардани он. Мушкилоти аз ҳама маъмулӣ ва бисёр ин худи муштарӣ вақте ба мо муроҷиат мекунад, ин иқтидори аз ҳад зиёд талаб мекунад. Яъне ки он талаботе ки хоҷагӣ дорад дар аввалия дар назари муштарӣ чунин бармеояд ки ба вай иқтидори калон дар кор. Дар ҳоле ки ҳангоми онҳо меояд, мо бо онҳо суҳбат мекунем, мефаҳмонем ки чӣ чизҳо, чӣ таҷҳизотҳо истифода мебаранд, чӣ қадар соат истифода мебаранд. Маълум мешавад ки 2 карат ё ки 3 карат иқтидораш кам мешавад система, ҳамзамон нархашам камтар мешавад. Ва дигар хатогие ки бисёртар роҳ медиҳанд, ин ҷои муносиби насби панели офтобӣ ва самти насби панели офтобиро нодуруст интихоб менамоянд. яъне ки ин гуна дар таҷрибаи шумо буд ки омадан гуфтанд мушкилӣ дорем, рафтед ва дар сояи дарахт панелҳои офтобиро насб карданд. Ҳатто агар панелҳои офтобӣ агар дар пайдарпайҳӣ пайваст бошад, яке аз онҳо дар сояи дарахт афтад ё ки дар сояи ягон бино афтад, ҳамаи ҳамун пайдарпайие ки ҳаст, занҷира ҳамаш якбора носамаранок кор мекунад ва ин яке аз мушкилоти асосӣ мебошад дар самти истифода. Ва дигар хатогии интихоби бесифатии системаҳо мебошад. Худи ҳамун таҷҳизоти бесифатро интихоб карда харидорӣ мекунанд ба сабаби арзиши кам будан. Дигар мушкилоте ки бароси ин мушкилот солҳои охир кам шудааст, дар вақти интихоби система онҳо асосан иқтидори инверторро зиёд мегиранд. Фикр мекунанд агар инвертори 10 киловатта харидорӣ намоянд, пас як панели офтобӣ ки энергия тавлид мекунад ё ки як аккумулятори 1 киловатт соате ки ба онҳо метиҳад, фикр мекунанд ки ҳамин 10 киловатта инвертор пурра хонаи онҳоро таъмин мекунад, дар ҳоле ки дар маҷмӯъ бояд система ҳамоҳанг бошад. Миқдори панелҳои офтобӣ, миқдори ҳаҷми аккумулятор ва муносиб интихоби инвертор. 3-4 сол пеш дар бозор фурӯшандае буданд ки танҳо системаро ба муштарӣ пешниҳод мекарданд, бекафолат албатта мефурӯхтану ва ягон хел тавсия ягон чӣ намедоданд. Солҳои охир ин аллакай кам шуда истодааст
барое ки ҳамзамон мо бо фурӯшандаон дар бозорҳои кушониён ва бозори Коргон бо ин фурӯшандаҳо ҳамкорӣ мекунем ва инчунин худи ин фурӯшандаҳоям малакаи техникии худро зиёд мебардоранд ва ба мутахассисон муроҷиат мекунанд ва ба мутахассисонро ба кор ҷалб кардан айни замон тавсияҳои хуб метиҳанд барои интихоби система барои хоҷагӣ. Барло мегуфтед, оё мо метавонем таҷҳизоти шуморо қисм харидорӣ кунем? Албатта чунин имкониятам ҳаст. Мо ҳатто чандҳо ҳам хеле ваям доштем, шартномаҳоам доштем, ки қисман ба мо пардохт мекарданд, лекин ин аслан бо корхонаҳо буданд. Лекин хоҷагиҳорам ман фикр мекунам чунин дастрасӣ доранд. Ҳамзамон ба маълумоти шумо расонда метавонам, ки ман маълумоти пурра надорам. Бисёри бонкҳо кредити сабз медиҳанд. Ҳамон қарзҳои сабз доранд, кредити сабз метиҳанд ва кредитҳои сабзи онҳо инро муайян кардан дар кор. Ман маълумоти дақиқ надорам. Кредити сабзе ки онҳо метиҳанд, мешавад ки таҷҳизотро харидорӣ намоянд аз ширкати мо ё ки аз ширкати дилхоҳашон ва баъдан қисман ҳамонро дар давоми сол ё ки дар давоми 6 моҳ супоранд. Ҳамзамон сервиси Алиф Шоп ҳаст ва ман фикр мекунам бо сервиси Алиф Шоп низ харидорӣ кардани чунин системаҳо мумкин ки қисман баъдан пардохт карда шавад. Барло, дар Фарҷом ман танҳо ба шумо сипос, раҳмат мегӯям, зеро ки имрӯз ман ҳам низ як маълумоти бештар пайдо кардам дар бораи нерӯи офтобии сабз ва умед бар он мебандам, ки тамошобинони мо ҳам низ. Бо шумо буд Беҳрӯз Насриддинов. Худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. Хайр.